Assalamu alaikum hurmatlı arkadaşlar. Hurmatlı atçı üyücüler, жылқы көрмандары. Okey, bugün Çalavata oblasti, Noken rayonu Bürgöndü, Akmatan Madaniyat çirkesindeyiz. Onlar şol жерде жылқы bazardayız. Bugün 18 Mart 2025 doğanlar. Bugün şol жердеги аттың баларын жақсы кылып сурап билип беребиз. Сиздер каналга катты алып, жақсы ой пикирлерди комментарийге жазып, лайктан баса кетебиз doğanlar. Biz pazar tartып жақсы кылып көрсөтөбүз. Қайанда жүресің, Сулайман-Сұлтан. Шындай туғандар, азыр базарды жақсы қылып тартып ойландырып көрсөтөбүз. Қолды қайырсаң видеоға тартып істейін. Видеоға тарта алмай қаласың, онда көп қайып қойып. Мынау легендарлы Медеш балбанның баласы екен. Атасы берді, атса да қылдады. Дұрыс па еке, қанша болды сода? 105. 105 болды. Легендарный палбанды қинап қойма. Салам алейкум. 120 беріп отырсыз ба? 120 беріп тау? 120 бердім. Яқшы. Өзім атын айтып. Медеш екен ат екен. Дағы 20-ның қошып десем, көнбей атыр. Берейін десем. Az берет азыр екен, шашпайды. Берет. Адамға содасына береке берсін. Айтқаныңыз келсін. Так. Вайда пішті олар. Бер, Қаншаға сауда болды атакадар? 119. Кел қамыран сатсан алайын. Бар. Қошпайым да, менден екімізде машина бер. Мен шықыма берем. Сулайман, оны салып тұрғын ба? 20 мың. Бер мұна. 119 мың сом сауда болады. At қанша екен ат? Басы қанша? Білбейсің. Мұны аттың басы қанша екен әке? Төө алды спа әке? Aylandırıp. Kunanның bası қанша, Kunanның bası әке? Kunanның bası қанша? 75 мың сом. Базар сұрап атау әке? 70 мың сомға бербейді аса? At қанша екен ат? 130 мың сом. Жашшы? Ихи, айғыда жүрген мü bu? Bazar қанша сұрап атат әке шат? Bazar қанша сұрап атат базар? 100 мың сом. Bazar 100 мың сом сұрап атат. Құттары төбеленген. Алыр bir. At қанша екен? 130 мың сом. Өзі ғана қуат. Сәкен тапқа өтіп кетіш керек екен. Бұнысы қанша екен? 100 doğru, kemi var. 100. Қанша асырып атасыз? 74. 74 de ber ya, zor sırap koydum ha. Ama şu bala bazar çok etti ama çi. Sizden çok geldim aşkım. Ova. Sami Hoca ki. Qanday oldu? Qanchaga soda oldu aka? 105 ekan berib turib, qayda ayni qo'ydi aka. Ova da, sal qiyinroqda 100 ga ham aka. Boshqa hech narsa yo'q. 105 ga biroq inshaalloh. Bunda uringan jeri vardır. Var aka. Var aka. Hem gördün mü? Qaysi at qancha asada oldu? Ona qatib turadi. At. Sizlar tarafta yo'qmi meni? Birdan qochib yurdi. Ko'kat qancha asada oldu? 5 az. YouTube'ga chiqadi. Qancha asada oldu? 205 ga. 205 ming so'm.
Ha bastırıp oynayacak. Aka at qancha oldu? 84.500 so'm narani topib qo'ychi. Tagayning qara. Uxning, omonatga qo'ydamay. Yugurib o'tib ketib qolamiz menam. 84.500 so'm. Qancha oldu? 82. Akam bu qancha oldu? 82 ga oldim, ukam oldi. 82.000 so'mga oldingiz, ha? Bozoringizni bersin aka. 82.000 so'mga oldilar akam. Nomerni aytasizmi, aytmaysizmi? Hozirgina ko'raver. Yozib olamanmi? Sening udobni o'zi kerak deydi-da. Qaysi qanchaga savdo oldi akalari? Neresi? Alsan al da olsun. Ben senin şu tomu yiyip var attı hep buna gey. 110 al da olsun. O tora attın 110 al desen olsun. Neyinci oldun palvanı? Üçlü balvan ha? Alasın mı? Alsan al da olsun. Öyle mi? Ha? Palvan qamchini sağın çiteyip çiteren tushib qoldirib palvonni. Gulbay. Ya agat başlat. Agatam ko'rmay qoldir chashlar o'z. Atlar qancha ekan atlar? Ay. Qancha ekan at? 130. 130. At qancha ekan at? O'zbekiston aka qurg'ab qoladi o'sha ketib atqanda. Qaysi at sotoldi akalar? Qanchaga? 106 ming berib o'taman men shu atqa. Notqa 106 ming so'm, ha? Shu telefonga chiqmaydi. 106 ming so'm. Esi bu yoqda u? Oldu bunga. İdado. Tezden yolda da atalganı geldin. Gördüsen? O. Yo'q, hozir aytmaysiz. Nesga aytib toza kasal dedim men. Yo'q, hozir hali intib otam qarasam. Yo'q, otga qarab turbalar. Kasal otdi otam. Yo'q, o'zing aytding 80 ga qo'shib aka 80 üstü berim deding. 82 üstünü so'ram aka da o'tir. Siz 82 deb qaysidan so'radingiz? Qancha oldi aka? 80 ming. 80 ming so'm bo'lgan ishlar so'da bo'lyapti. Hay. Aychak bu. Qaysi qolmaydi. Qanday yeganda? Qanday bozorda o'tiribsiz. Ölmeydi ekan aka. Bozor tartishmaydi. Elga qisqa bo'ladi. Yo'q, aka dedim mana. Mot. Eki rasmı mı bu? Bereme. Rasmı mı? Bering, Ver. Rasmı değil mi? 2 ming aka. Rasmı mı lan? Cep koydum oğlum. Akam biroqchi bunday berganga o'xshab olinib ketgan odamdasiz. Odash ketaveradi ekan. Biz ketib o'tgan yerlarni qadimda imo o'taman. Otning bosi qancha ekan aka? Noatning bosi qancha ekan aka? 180 ming so'm. Bayaki at qancha oldi? 107 oldu. 107. 107 oldu. Qana turtuvchi hafta deganlarni olib tartib qo'yishda qanday oldi bozor? Kim? Qayoqda jiradi? Serial baysi. Maqavi. Ne deb söylesh kerak? O bu Sami qachon tartib qayni? Yo'q qayni. Mana, Sultan,
taka sakal alıp gelin. Diye. Taka sakal alıp gelin. Şöyle. Yedi. Vampir bile. Çocuğa bak şimdi. Özüne caraşa oldu mu? Ne oldu da uçmalı? Uçka yok buna gel mende silo adat menden bu silo adama geç yemesi yok. Palvanlara acayip. Какой ответ, такой привет değil mi de podlega? Bu at qancha oldu aka şunu ayting? Ya onu topa palvanın atı bu. Beni görüşte aldı. Aha. Yaşlı ekan? 200 gün sonra euro koydu. Yaxşı ekan. Sen ara ekan bura. Harekatı yaxşı ekan da. Pazarınız versin. Kim veresin onu ye? Qancha veresin kam? 75 ga qo'yib keladi otam bayga. 60 qala berarsiz. 61 bin so'm. 65 ga bersen kerak ha? 5 ga veresin berbey. Gel. 62 bin so'm. Bozor qancha so'radi erkakchasini? Qancha? Aldavoy. Aka ot qancha? Assalomu alaykum. Qalay bayga qancha bo'ldi? Qancha ekan? 150 ming so'm. Bo'ldi. Promotsiya olganda so'rab yurib, Tak. Qancha bo'ldi? qo'yadigan katta mal. Ya bu shonta qancha puli? Ne oldu atkan bay? Nerede? Katı soda oldu. Tak. Tart o şey. Kaynağı yer çıkançılık olur. Yok o mu? Ne oldu de? Bunlardan sırayla koştum mu buna? Ya tamam özün gibi koş. Ya bu özün gibi. Ya girdik alsam 5 milyon koşam da öldü. 5 milyon koştum. Yunus abi bakan oğlum öp. Şey yok ha? Alsam 5 milyon koşam. Yunus Eke. Niye büyürün orada? Yunus Eke. Kaçta soda oldu de? Kançaga? Bular koşal var, ne koştu? Ver bana gel. Buna özün aytkan. Koş verdin buna, koş. Neredeymiş? Bana gel. Kim alar? Vermezsin bereket. Berekeni diyor. Nasıl? Ne olasın sen bereket? Ben turamma bereket vermezsin. Assalomu alaykum at suyucular, жылқы germandары. Akay bugun Жалабат областы Базар Қорғон Жуон жергесінен шул Ақбозат Жуон жолпу жолды улақтарда ашып жүрген, чабылып жүрген, салынып жүрген. Құда қаласа улағы бар, үйірі бар ат сатуға шығып жатыр. Ербол сен атты чуатып бастырып тұрасың, а? Қату емес, мындай эле, секин эле. Сүйнеке атқа дағы бір жолы малымат беріп өтсек әке. Attugam özüm bu kadar ben aldım. Yaşı 3 ası. 1.60. Jetpey to'ladim. Bu 1.60 deb o'lchadim. 60 şey qoladi aka. 60 kishi qoladi deb. 60 chiqadi aka. Anam. Ulag'i 100%. Ulag'i zo'r. Özüm bu kadar çalışıyorum. Şöyle to'xtataver bo'ldi. Yürüme garanti, ulag'ına garanti bo'ladi. Yaşı 3 ası oldu. Yaşı 3 ası.
çekir bir o. Yani çekir linyadan emas, çekir gözleri çekir de atmıyor. Aha. Ha, mana ketganlar. Telefon nomerni qaytalab qo'yiladi aka. 23 bilan. Aha. 20 az tutmuş bilan. Siz qarab qo'ying aka, men otni yaxshi qilib qashqog'in, ko'tirib yaxshi qilib qo'ying. Nari bir to'xtatdim aka. Qo'l to'xtatar. Chap qo'yaqda. Chuqurga chiqib qoldi, bu yoqqa chiqaring. Telefon nomerni qaradingizmi aka? Şöyle yaxshi. Stop qilib turadi shu esin. Telefon nomerni qaytalab qo'ying aka. Ko'gatnaga 223 men altan. Aha. 25 64 51. Okey to'g'onlar, aftisinin baylanış nomeri. Chaqqan bo'lsa chalib baylanışib sodalashib olsanlar bo'ladi. At o'ti ko'rkdi, sindi, ulog'idagi tomay yaxshat. Uloqqa chavul turgan. Okey, at suyucular жылқы germanlari. Bu suyunak avizdi, nekinchi at. Mundağı ulog'i, uyuri tomay ekan. Anda mesela suyunak avizdi mo'l atqadagi qisqacha ma'lumot aytib o'tsak aka. Attın kam yaşı 5 oldu cazga. Aha. Cazga 5. Boyu 1.60. Aha, boyu 1.60. Tegir 60 var. Den soluğu, içip çeşi, kutu kolu bardığına cevap at, yaxşı. Aman bulattık kam özümü şu taygi alaydan alğam ökelerden. Alaydan gelgen. 5 yıl uyuda жүрген aka. Dep meni şu kaman alıp, satkan üçün bir yerde jonduk özümü ökelerime satkam kaman. Her özümü kaman aldım aka, aksa gerek degenden. Her aldım, altın ulağı zor kam. Uyuru zor. Den soluğu, putu kolu, cevi içinde yok. Akçası 230 milyon. Akçası 230 bin son. Okey to'g'onlar, to'liq ma'lumotni Aqtulpar YouTube kanalımızga tarttık. Akçaqqan bo'lsa, o'sha jaqdagi keyinroq ma'lumotni ko'rsangiz bo'ladi to'g'onlar. O'ng sol burib chaptirib. Erbol dag'i kichkina o'ng sol burib nima bo'lib qolsin, at kichkina ko'rsatib qo'yaylik. Chapmayla qo'y biroq, o'ng sol burib tegib qo'ysin. Bo'ldi. At o'ta jengil qurchgan. Xudo xolasa ulog'i uyuri tomay. Telefon nomerni 23 milyon. 25 Aha. 64 51. Okey to'g'onlar, esini baylanish nomeri. Agar at chaqqan bo'lsa, esine chalib baylanishib, sodalashib olsangiz bo'ladi. Atning turishlari da ham o'zini olib yurishlari yaxshi ekan. Xudo xolasa u yerda 5 yil yurgan dedingiz aka. 5 yil yurgan. Kelaga borishlari, oshqanda qochganlari da zo'r keladi. Eğer aka to'g'onlar, aka bozoringizni bersin. Eğer biz sebep bo'lib kimdir biroq at nasib bo'lib qolgan bo'lsa, at borgan yerine bir berekeli yaxshi atlardan bo'lib borsin. Aka to'g'onlar, at shu. Sağlık to'xtab qoldi. At qancha ekan aka? At 130 ming so'm. Qunon qancha qunon? 65 ming so'm. Bozor qancha so'radi ekan buni? 70 lira. Az qancha dedingiz menga? 75 dedi. 75 dedingizmi? Bozor 65 so'radi. 70. 75 ekan, 70 ga so'rab. Bo'ldi. Seniki ukam qancha so'rayapti? 85. Bozor qancha so'radi? 70. Al davay. Not qancha ekan? Min turganchi? 120 ming so'm bu.
Caşçı. İşte. At kança eken? Bastır çınarı ver. Жазға пішті. 4 put eken krasavчик. 87 ming so'mga sotildi. Şuraya gelip şuraya şu oldu. 87 ming so'm. Qarat qanchasi oldu? At satıldı mı? Qanchaga ketdi? 119 ming so'm bo'ldi. Jeng istagan bola. Qayerga ketdi shunda? Aqsaga ketdi. Aqsaga ketdi. Qiziljarga. 107 ming so'm. 108 ming so'm oldu. 108 ming so'm. Dedi atı çoğun ötürürsün qo'y. Buna ne oldu? Ha. Bilmeyim ekan, bunu 108'e getdi bro. Oşam sıralaysın mı doğru? Qaysi doğru? Yo doğru. Qancha? 160 ming so'm ekan. Ana 108'ni ko'rsatib qo'yilchi bir. Ya 108. Bo'ldi. Quyun. Chimin quyun bo'lib ketdi bu yog'i. Baktı egemle onu 85 ming so'm oldu. 85 ming so'm. Qaysi var? Arbaq bu. Qancha bo'ladi turadi? Qancha bo'ladi? Non aytasiz bizga. Bayakeler qaysi qanchaga ketdi? Sarıqashqa qancha bo'ldi? 53. Bayakeler